Our Lady of Grace Parish is the only parish in Pampanga that was established by the Recoletos. It is the first parish in Mabalacat and is already established for almost 300 years now. It also serves as the mother parish in the Vicariate of the Holy Spirit. The difference between then and now is indeed evident. Now, we are currently facing the COVID-19 pandemic, which has alarmed the lives of people. Due to this virus, it cannot be denied that a new normal is set to be present. Given this critical and difficult time, several adjustments are needed to be imposed to ensure the health and safety of all. With this, we believe that there is a need to replenish the spirituality of churchgoers. As the parish has finally opened its doors with a limited sitting capacity, it is important to understand the instructions in attending liturgical celebrations brought to you by Our Lady of Grace Parish. Only be one entrance gate in entering the church patio, located at P. Burgos Street along the old Municipal Hall. Those who undergone online mass reservation were accommodated from Mondays to Fridays until 12 noon. There are work-from-home volunteers who are tasked in answering the messages directed to the page, Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. The Secretariat team will then input the needed information and upload them to the application called Time Station. The Time Station generates a unique QR code for each person. For those who are served through their respective chapel coordinators, they were accommodated from Monday to Wednesday. Their information will be submitted to the committees every Thursday. For those who were not able to reserve either through online or through their respective chapel coordinator, they can still attend Mass as a walk-in. There is a designated area for walk-ins registration. The walk-in will be given an entry pass that they must keep until the end of the Mass. Parishioners entering the church may proceed to their specific church gate indicated in their entry pass. Gate 1 is the gate by the Blessed Sacrament, and Gate 2 is the gate by the Formation Hall. Parishioners must have their temperature checked and must properly sanitize their hands before entering to their specific church gate. Entry pass declarations should be completely filled out and signed. The entry pass of the parishioner will be scanned at the holding area. Each entry pass has a distinct code that should only be used by the person named in the pass. Before entering, the parishioners must sanitize their shoes through the foot bath placed nearby the entrance door. An usher will assist the parishioner to his or her designated seat. Different zones are present inside the parish. Parishioners must follow these regulations while inside the parish. Always wear your face mask. Observe physical distancing. Stay in the designated seat indicated in your pass. Refrain from conversing with one another. Notify the usher if one wants to go to the restroom. Remain silent and pray. After the liturgical celebration,
Instruction for the exit point will be given to the church attendees or parishioners. Present the entry pass at the exit point for scanning and surrender it prior leaving the church premises at the designated exit point. All churchgoers must leave the church premises using the patio exit gate, located at the Democracia Street. The inside of the parish must be properly disinfected every after Mass. These are the instructions that need to be remembered in attending liturgical celebrations at Our Lady of Grace. We are hoping for the full cooperation of our dear parishioners. Keep safe, and let us pray for the continuous safety of all. Special thanks is given to the following: Dr. Victor and Mrs. Erlinda Tiglao and family for the disinfection every before and after Mass. Family of late Vicente and Juanita de la Cruz for the alcohols. Honorable Elmer Totong Mendiola for lending us tents for safety measures. RHG aluminum and glass for the footbath. Dr. Ricardo Nalo Jr. for face mask and gloves. Mrs. Fermina Laxina for the microphone cover sewing. Dr. Florencio Tizon for the health declaration. Barangay Council of Poblacion and Bantay Bayan for their security assistance. Honorable June Castro for the tents. Mr. Emil Lacson also for the tents. Dr. Ricardo Nalo Jr. for the microphone XLR cable. Mr. Jason Gilas. Mabalacat Parish Youth Ministry. Mr. Glenn Cruz. Miss Sarah Jane Carion. Our Lady of Grace Parish Pastoral Council, headed by Dr. Ricardo Nalo Jr. and MGCQ volunteers.
are Blessed day to everyone. Allow me to introduce my poor self to you. I am Reverend Monsignor Jose Lakap, the parish priest of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. Let me address this appeal directly to the parishioners, benefactors, friends, and acquaintances of the parish. This is about the need of social communications in the parish. The presence of media is an integral part in fulfilling the mission of the Church in today's modern world to further evangelize the good news. Our Lady of Grace Parish has already been forecasting live streams during special occasions for the past few years. Due to the rise of the COVID-19 pandemic, we have realized the greater importance of media. It has been observed that the use of social media serves as one of the ways in order to cater parishioners and devotees online. This then allows the parishioners to feel their longing for physical masses. With this, social media has become an effective means in spreading spirituality and devotion, not only through live streams, but also through blogs and inspirational videos. Nonetheless, it has come to our understanding that in order to generate a high-quality live stream, basic materials are needed. In live streams, every element is essential, starting from the software, cameras present, even to the specific desktop materials and the aid for the audio output. With this, as the parish priest of Our Lady of Grace Parish, I would like to knock on your generous hearts. The parish alone will have difficulties in sustaining the needs of the media. And so, if any one of you would like to share your blessings for the media to further fulfill their mission, you may message the page Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City. You may also visit the parish office, which is open from Tuesday to Friday from 9 o'clock a.m. to 11 a.m. and on Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. I hope that you would take part in the fulfillment of the media's mission by heeding to these requests. Thank you, and may God bless you abundantly.
Maximino, Leticia, Amelia, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing mas sponsor tamo po kaniting misa, yapin ni Attorney Robert Jan Donesa. Makyabe tamo po ngeni king pamagkanta king dalit a pamuklat. Pananak po ni Espiritu Santo. Amen. Iginuman tabi kay kayo. At kaya ka Maya antimorin, pagat panapon po kay kayungan. maya pagpanapon mo rin po amo. Bantingo pa yung magitang karapat dapat marapat miyang pangganiting balan misa. Manahimik tapo sa guli, ganakan ing depatantang kasalanan king milabas at manyawad tawad king Diyos. Iyag kastangin, miyag nanagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa may payang totoo, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, ingisip pamalo dapat, at miyalawang kakulangan, ulin itay panigapuko ka sa tamalyang kapalamang birhen, karing sa blang anghel ng Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo kami kong Diyos sa ginutamo. In Diyos sa mayo pangituto pagaluan agatam, at king pangapatao daring kasalanan tam, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalut, Ginoo pakalulo. Kristo pakalut, Kristo pakalulo. Ginoo pakalut. Ginoo pakalulo. Amen.
Manalangin tam. O Ginong Diyos, ay pami, ding puso mi manatili lang balisa hanggang era atuklasan, ing kapayapan ayalok mo kay kami, king anak mong Yesu Kristo, sa panmagkengga mibili king kapanaligan mitula, karing matbud at masisirang bage-bage, nune king kekang anak, king mayap ng balita, at king kayarian anasa ng italakad bugsal mi. Iriyadwan mi, kamamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro, dingari. Karin gaboon, inginu pepakitya king metong apaninap ng Solomon, misa na bengi. Ing Diyos nga na, adwan mo nung nano'y buli mong ibiyako keko, isolomon me kibatya. O ginu ka kong Diyos, gewa meng ari ining kekang talasuyo, akaalili ng David ay pako. Dapot, metong ko pang bayong tubong kayanakan, alang sibukan, king pamamuntukan. Ining kekang talasuyo, biglayang at syubusal, ngiting kekang balayan. Apinili, metong abalayan, abinang maragul, abilang ni abalak, nung pilanla ringkeyang memalen. Pagkaluban meng metong apusong biyasang talastas, ining kekang talasuyo. Banang balong kilalanan, ing pamayaliwa, ning mayap at marok. Uling ninong makapamahala, kaniting balayan mong tutong maragul. Ketula ning Ginoo, king Solomon, adwan na iti. Pauli ning itiyay ngay nadwan mo, nga na ning Ginoo. At aliwa, ing makabang biye para king kekang sarili, o pibandian, o ing biye daring kasalang mo. Nune, inawad mo, ing pamanalastas, ban akilala, nung isa nung ing matulid. Keti at ngeni mo rin, daptan ko ingadwan mo. Dirinan da kang metong a puso, biyasa at matalino, aeko binye kanino man, bayo keko at kaybat mo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, tunay kayang pakamalan ng kiyakang kautusan. Ginoo, tunay kayong pakamalan ing kekang kautusan. Ika mong bukod, ing pagdulapan ko, o Ginoo, pangako kong maminto ka ring utos mo, ipaigit ko la ring utos mo, king pilak at ginto naniting yato. Ginoo, tunay kayang pakamalan ng kiyakang kautusan. Bastan mong ingalang kupas sa lagod mo, iyang mamatula ka na ako. Anti mo ing pengako mukha ko, akekang talasuyo. Eko mate, nung ing lunos ibiyem mo ka na ako, uling matutula ko, kareng kautusan mo. Ginoo, tunay kayang pakamalan ng kiyakang kautusan. May git king ginto at gintong puro, ing lugod ko karingutos mo. Inya kakulang tutokyan, sa blamong tuntunan. Dapot kasaman ko, inge matulid akararaptanan. Ginoo, tunay kayang pakamalan ng kiyakang kautusan. Tunay lang makapagmulala, ding kekang turo. Inya pamintuan kulo, king mabilog kong puso. Babyasala ka ring tao, impangapalinoro, ring kekang amano, at babyakabyasnan, kareng alang balo. Ginoo, tunay kayang pakamalan ng kiyakang kautusan.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, baluta mo king karing sablang bage, ing Diyos darapatya, para king ikakayap ding malugod keya. Ding inawas na't pinili, agpangking keyang parasan. Ilaring keyang pinili, manibat pa kanitang minuna, at telaga ng maging tune ng kawangis ning keyang anak, baning keyang anak, yang maging pangane, ring dakal mikakapatad. Inaus na laning Diyos detang telagana para kaniti, at pepabanalan nala naman ding keyang inawos, at dekayanan king keyang kaligayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam masalese, karing amano ning anak mo. Tabi kay kayo. At kaya ka ante mo rin, Pangipasyag king may pabalitag panggang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kekaldan. Ing kayaryanan ning Diyos, kawangis na ning pibandyan ang makakutkot king gabun. May paintagon, akulkul na ning meto nga tao, at timbuna na yung pasibay. King tulana, may koyat pisalina, ing sablang kayatinana, at kaybat migbalikya, at seline, ing gabon ay ito. Ang timurit, ing kayaryanan ng Diyos, kawangis na ning meto nga manyaling mga malaperlas. Inyang may katuklas na yung meto nga perlas ay karaniwan na legwan, may koyat pisalina yung sablang atyo kaya, at seline iting perlas. Ing kayarian ng Diyos, kawangis niya naman, ing metong lambat ay natsara, king dayat malat, menikwayang sari-sari klaseng asan, inyang mabayat ne, ginuyod deng sinak, ring magliligo, king pampang, linuklukla, at pikakawani dala ring asan, tinipon dala ring mga mayap ayasan karing karelang lulanan at inugserala ring asan aera malyaring apanganding tao. Makanyan ing mapalyari king kabupuza ning Panaun. Datang laring angel at ikawani rala ring marawak at tao karing mangayap at yugserala king mikakalukong pugon. Karin la tumangis at mitigis ay ipan. Aintindihan nyo yung eganaganang niya? Nga nang kinutang Jesus karel. Aintindihan mila, ngarang may kiba. Inya nga nakarela, nung makanyan, iti imburinang sabyan king imbalang eskribang maging
disipulo ning kayaryanin Diyos, kawangis ne ning metong ami bale-bale, amilwal karing bage bayo at laun, king kayang simpanan. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayo tamo po king kegatang refleksyon o pamigunam, ausantaya pa mo ing banal espiritu, bangkanita masalana ing kegatang isip ang puso. At nga tamong manalangin, datang ka, O banal ay Espiritu. Datang ka, kapamilataning masika na ng pamilatan ng Imakuladang Puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Dindamye po, ing Ebanghelyo, iba't kang sulat ng San Mateo, anong no ing Ginoo, kanitang panahon na ito, penikwana ng ilarawane, ing kayaryanan ing kayangigpa, kapamilatan daring adwang makuyad at alimhaga, akikatang dindam, nandin. Nga nang may nga mano ning Ginoo karing tao kanito. Baluan nyo nga na ing kayaryanan ning igpako. Kalupa na ning meto nga ortelanong menakit king kayang asikan, king kayang pamanararu, king kayang asikan, ikit ne at adiskubri ing meto nga pagbandyan. Siguro, ing ikit na gold barrier. Nung inya, ing gewa na, kitkot na ing pasibayo, at king tula na, minuliya bale, pisalina ing sabla, at seline ing gabuna ito. Ing kadwang talimhaga, kukomparane ning Ginoo, ing kayaryanan ning kayangigpa, king meto nga perlas ay pangkaraniwan na leguan. Adiskubri na ning meto nga magiginto. King pamaglakad na nitin tao nga iti, bangganita mo, manakit siyang alahas. Hatag buwane, ining perlas ay pangkaraniwan na leguan, ating gewa na, keng tula na, ne? Minuliya bale, pisalina yung sabla, at seline, itang perlas ay pangkaraniwan na leguan ay ita. My dear friends, I would like you to look into the reaction of the two persons, ne po? Aminakit, pibanjan. Itang ortelano, keng tula na, o ita. Number one, reaction. Matula lang pareho. Ortelano, ampon itang merkador. Tang magiginto, ken tulara, o ita, itang tulang nga ita, iyang minudyok karela, bangkanita muli labale, pisalira yung sabla, kay ba't magbalik la sa liwande, itang pibandyan ay ita. Speaking of joy and the desire to sell everything so that
you can buy that priceless pearl and that treasure in the field. At impong may itong babae atagpuane kembieno ining perlas ay pangkaraniwan na leguan. Ining pibanjan king asikan nung inya nanong gewana meging masikanyalub minta keni nepo oita kita lumapit ko po sa guli. Ilapit siya po kini ing larawan na ning Birhen. Descubri na nining meto nga babaeng meging speaker mi ketang webis kini migsalita. Atunin oyne ing descubri ng pibanjan at perlas ae pangkaraniwan na leguan. Inexplicani ni with self-assurance, with dedication, and with conviction. Lalong-lalong kami po, kini kami, apulo kami katao, ating social distancing. Di na tayo kini, tinalakad ya kini, at kaibat may gumpisayang mag-explain tungkol kining devotion, king the flame of love, of the Immaculate Heart of Mary. Kabang magsalita yo, pagugumasdan ke ing kayang kimot, king pamagsalita na, king kimbena, apansingan ko talagang dedicated ya, dedicated ya, committed ya, self-assured, convinced ya, kining kayang misyon, iladlad ikalat ining devotion keng flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Sinabi na ining devotion na ini, yapin ing devotion amalyaring bulagane Satanas. She will blind Satan nga na. At neka-convincing bigsalitang makanyan. Coming from the heart. At nga nang sinabi, kempa magrosaryo nga na. Just insert this at the second stanza of the Hail Mary. Hail Mary, full of grace, nga tamo Potangkay tang second stanza, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Then insert, nanin pa insert na, spread the effect of grace of the flame of thy flame of love over all of humanity, or over all of humanity. Now and at the hour of our death, nga na po nito, amen. Ulitan kayo po, itamburi ng pa-insert Mama Mary, kening Hail Mary, pamipuri at parangal kaya, ketang panalangin na ito, ketang second stanza, nga na Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen. Istunggewa tamo po kano ito, nang magrosaryo tamo, minyo gumabayang bagya, pero when we pray that, and it comes from the heart, tandanan tamo, ing demonyo, nung sakaling panagalana ka,
silip-silipan yung kekampi bale-bale. Panin tunanda ka, ding maroka tao, era ka akit nga na. Mama Mary is going to blind the evil one. Makasalali at makapalub ketan taong aitang bisang magnasang marok keka nga na. Kanyapin po, manibatan niyang may salitay itang babae ta. I was convinced. I believe her. Lalong-lalo na ngayon yung panahon na ito, uling makatiming niya po niya. Uling atsyuta mo kim tauling panahon, the end of time, the end time. End time po rin sabihan, panahunan ng demonyo. And at the same time, panahunan ng birhen. Anyapin, ilaring mi pagkal, Denny, ilaring mi laban, ngayon yung panahon na iti. Baluta mo, ngayon yung panahon na ng COVID, at naka-very uncertain ing sabla, tamo balo nung nano yung daratang pa. Ating persecution, mararapat, ngayon yung kasalukuyan, kingindong Santa Iglesia. Denga sacramentals tamo, panyirandala. Deng rosaryo, pamatlurandala. Deng imahin na deng birhen ng pon ng ginutang sa Kristo. Pamalbalandala. Didinon dalang BLM, Black Lives Matter, nga nanita. Uning chaotic situation, ngayon. The devil is sowing and creating havoc around the world. And bala mo mawari ing manyambut siya nung pitutuliran. Sapin nga na ni Birhen, ngayon yung panahon na iti, itamong anak na, managulele tamo kaya, manyambitan tamo kaya, maus tamo kaya, bangkanita, ining demonyong ay ni, ining matuling ay ni, kalabana, eternal enemy na, nining babaeng ay ni, asambut ne, abulag ne, at nakatamo nanubalang. O ini po. Asabi kayo po ini, kasi itang ikit ko, ketang babaeng mag-propagate. She was trying to propagate this devotion to us, especially in these uncertain times. Bala mo mawari, ketang imbut na, bangkanita, itamo, ne, nakatamo akit, isalikot nakatamong Mama Mary, king kayang kalaban, ngening kasalukuyan. King kalaban, nanong ngeni, COVID. Ing COVID, akakit niya, alime. Ninumanakit, Mama Mary. Ining COVID ay ni, symbolical ni, ning kalaban. At nung bisa kang misalba kanini, nung bisa kang pampanana ning Indong Maria, ngayon kasalukuyan na panahon, mausta mo kayo, managulele mo kayo. All we have got to do is insert, na? Itang amanong ay ita, with love, with faith. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen. Asang bitlaki po ini, kasi ikit-ikit ko kitang babae nga itang migsalita kini. In the name of Sister Presi Rivera from Bamban.
at neka self-assured, at neka committed, at neka convinced kening devotion na ini, which for her is a devotion for the end times. At nung gawan tayo po kano ini, agpangkitan kayang conviction, king kayang pa magsalita, itamo, takpa na katamo, lilunga na katamo, nimbiren, king kayang mantu, panakpa na katambang kanita, nakatamo akit, ning kalaban. Ini po, yung babaeng ay ni, may katagmuyaw. Nano nga tagmuana? Piban dyan, ampon, perlas ay pangkaraniwan na leguan in the person of Mother Mary. And because she was so convinced about this, nung niya, inggewana, agyam pilalamo ring may karandam at maka-social distancing la po. Mintaya keni at pepakit na nung makanano nung akumbinsi rening taong kasabi na. Just so, this devotion will spread out from among the 10, mga pulo lamang hanggang 12, detang may kirandam keni, ulinapin ng kaya katamong kabilyan niya niting COVID-19. Kaya ang babae nga ita, ikit-ikit ko na hadiskubre ni Ingino. Wala nyo, ining amanwan, aning ebanghelyo, the treasure hidden in the field, the precious pearl, priceless pearl, na anita, ninuntutulduan anita, Jesus. Jesus. Jesus is the priceless pearl, and Jesus is the treasure hidden in the field, which this woman, in the name of Sister Prezi, discovered in Mama Mary's flame of love. At uli nito, king kayang conviction, king kayang kapaniwalan, burining ikalat kaya katamo ni. At nga naping sasabi, very, very timely, ining devotion na ini, the flame of love of the Immaculate Heart of Mary. Uling ini, yaing magindalan ning pamanagumpena ning Immaculadang Puso ng Maria. Uling kim Fatima, ing meto nga mensahe ka rin, in the end nga na, my Immaculate Heart will triumph. At ini, in devotion na ini, will precipitate, will spearhead the triumph of the Immaculate Heart. Anyapin, convinced yang convinced, committed yang committed. Paniwala na ining devotion na ini will really make a big difference in the near future pertaining to the triumph of the Immaculate Heart. Sinabi na, ningindong biren, karing King Fatima way back in 1917. Pila ng Banuing Milabas, 103 years ago. And perhaps, kaniting Panaun ning COVID, who knows, karinya marapat in triumph of the Immaculate Heart. At malyaring marapatsamo ini nung itangan magdebosyon tamo kening the flame of love of the Immaculate Heart of Mary.
simpliyamo, ditakyamo, kumabayan ditak ining second stanza of the Hail Mary, o tang magrosaryo tamo, idagdag taya mo ita, i-insert taya, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, spread the effect of grace of thy flame of love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen. Istong agawa tayo po ini. Tita naman pong may kadiscovering pibanjan kaya katamong asikan. Meto nga, perlas ay pangkaraniwan na legwan. Amen. Sasalpan tayo ko, King Joseph ang may payang tuto, dinalang kimban watyato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong agyunutamo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upaya Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlungaldo, sino bayang mebye, pepeta siya banwa, makalukluk wananing Joseph pang may payang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabye, ang pomeng mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa makling santos, king pangapatawad da ka rin kasalanan, king pangasobrerang mering mete, at king biye alanganga. Amen. pagkamalang kong kapatid, kingaldong iti ingino agkata nakatang marap kimaragul diling amon, ing mamili pilatan ding mapil na abanwa, ning makayatong tula, amalyari tang akit, at pagtamasan ngening kasalukuyan, at ngalang anggang biye ning ganap at tula, ay eta kakit nunay bagkus panayan tamo at pagnasan. Impakibat tamo, king balang kay donan, Ginoo, malunos ka kay kami. Ginoo, malunos ka kaya kami. Oy paming at siyabanwa, pinutong mo karingke kang lelangan ing legwan, at ding matami migigyam lakareti kesaking bie alanganga. Ibuklat mo ring kaya kaming mata, ban akilalara ing gayuma, at kapamiraytaning demonyo, ang magkapilit lilinlang kaya kami, kapamilatan ding material, abage-bage. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginong Jesus, maralas ming isipan ing dapat mibait king metong amaragul a palasyo at mag-ari king kabilugan na yatu, babo ning metong amakamal at trono. Dapot, pinili me ing krus. Ibuklat mo ring puso mi, ban atalastas da ing kekang pamamarian, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O banal na Espiritu, dininan meng binang maragul akabyasnan, iyaring Solomon. Ika ing manuknangan kaya kami, manibat pa king kekang pangabinyag. Ibiyem mo sana kaya kami ing kabyasnan, makitambayan keka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. O lubos mayubayang Diyos, marayo kepa, ban atuklasan mi ing sablang makapagmulalang bage lelangan mo. Dapot, maralas,
kapamilataning kekeng ketasan, milabalong kilalanan, ding pipanjan aselikot mo, king aldo-aldoming pamibyebye, at dakal laring sagabal, king pamanoklasmi, king Karaniuan na perlas, ning alananggang bye. Sana, ibuklat mo ring kekeng kaisipan at puso, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngayon iya duwan taming sarili tang kapagnasan. O Diyos, igpami at talapagluwalo, alana anumang masikanan at banal nung alaka, patnubayan mo keking dalan papunta kimbyalang angga, kamulataning matampang pamangamit, karing mangayap abage-bage niting yat. Itinganadwan mi kamumilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kakot kay gayon daon matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupay ang tutu. Tanggapan sa aning ginuwitin daon karanggamat mo, hingka puri at kiligayan ng kayang lagyo, king kakatangin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo, tanggapan mo retingay na may piling iba't karing dakal mong regal. Mananasan ang dating misteryo, pabanalan da kami at tayran papunta king alang anggang ligaya. Ipaggalumiti kami milatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo tabi kay kayo. At kaya ka At antimori, nayoring pusoyo. makayat na ano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sugat at makakabos, ang pasalamatan na kaging sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalay pa, mayupahing tutuwa talanganggan Diyos, kabamilatan ng Kristong Ginoo. Kabamilataning kayang krus at pamayunyubling mebye, kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami king kekang ligaya, ag ginawa kay kami itong alaying pinili, suging sacerdote banalabalayan balen ay iniwi. Numan ka rin, papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, huling inaus mo kami, ibat king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambiring sablang koro ring angel karimbano, dalit ming kekang ligay, lain makyabe kaming alang tuknang, dang pamamya kapuryan kekat ngaming ang kakanta.
kapin balogin iking panibatan aning sablang kabanalan ulinito pagparlampumi pabanalan mo sanditing ahit nga slag ng Espiritu ban para kaya malyalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bahay mi daon kusang lub kim pamilas at kamatayan kinwaning tinap at pepasalamat yagay pirasune at binyene karing kayang disipulos nga natanggapanyit ikungan at kananye iti ang kanakong katawan ami daon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayan pe salamat kay kat binyaning kalis karing gayan disipulos nga natanggapan niya ikong at minamkaw kanit. Iri ang kalis ni ganakong daya, ing daya ning bayo talanggang tipan. Amibu para kay gat paring sablang tao. Manggit ang patawaran ng kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan at pamanyobli ng may biye ng anak mo. Darahan mi akigit ang tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kek, ing pepalyaryan mo kaming, matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kek. Mapakumbabaming pag-ama mo, kingi kaming ansanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ginakan me, o igpa, ing Santa Iglesia makalaganap king meto yat, manuginap yas sa aking lugod, kambening kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kami Arzobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pag ang luptam, ganakan tala rin kay katam personal, akayadunan king Ginoo. Ganakan mula naman, ding anak mong di Alejandrina, Alejandro Anselma Jose, Juliana, Rosario, Joselito, Fred, Macario, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Leon, Aurea, Lucia, Bernardo, Raquel, Renato, Roberto, Teddy, Reverendo Padre Lorenzo Sarmiento at Ellers Sunga. Ay naus mong meko kete king yat, antining kimbinyag, miatela kamberang Kristo, mirakain la naman sana, ing kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ading ka pa rin pepay naon at maninayang pangasubling mebye, ading sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana, kimaligayong harapan, pagkalul mo kengan, gano keng karapat dapat magkamit, kimbyelang anggabang kambe, ninuan na Birhen Maria, Indoning Diyos, kambe ng San Jose, akayang kalinis-linisan na esposo, kambe ng apostoles, ading sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, ing kekabaning Panaun, puri nagat paligayan, kami latan ng Iso Kristong anak mo.
king kamamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tutu, kagum na Espiritu Santo, puryan dagat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Ngini puryan tayong igpa, miglalang kekatamong. Sablang marok, malagdong paggalup, ing kapayapan kayong Panaun mi, manging kasaupan kang pagkalul, para kaming may kamus king kasalat, miligtas kaming sablang kaligaligan. Kamunay kami kamben maligayang kapanaligan, kayong panyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangaw. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alangan. O ginoon ni Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoles, ang kapayapan dalakwang ko kegay, ang kapayapang ko, pabiyego kegay mo sana balikdan din kay kaming kasalanan. Dalawa ng gazal pantiyanan ng kayong iglesia at pamayapan me, ang panbilugan agpangking kaburian, kambiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng ginamantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimore. Bakit tapungin, may kakamitong tamo at may kakalugod king kino. Kapayap. Peace. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalakong kasalanan ng iyat, nuwan larimayayaos, kingapunan ng kordero. Ginoo, iya ko matampang tanggap kaya ka,
Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Siklod tamo po. Panalangin ka San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manluwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo kayang salang sang king dewa kaning mapamirayang demonyo. Pagwa mo mi, kaya ka king lupigan ni ning Diyos, at ika prinsipiring ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patalundungan ni king impyerno isatanas, pati na ring aluwang marawak, espiritong luyon-luyon, king yato at manintun king kasrandaring kaladwa. Amen. O kakong Diyos, kakong maluguday pa,
Tatanggapan kayang mitmong lugod at kapasalamatan ng kekang dibinong tatak ng pamamingwa, ng kekang kadyosan, babalot na ing katawan ko't kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kung mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawan ko ing matinding lugod at katapatan kaya kakong pakamalan na ipa. Pagparalumpo ko kaya ing panwalo mo ko, at ding pakamalan ko kapamilatanan niting makapasubaling tatak at pangako ko ing biya ko, king pamanyuyo kaya manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan na iba, ibiya mo ing pakalulo mo kareting Panaun, kaluguran na iba. Darahon ko kaya ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ng kaya kang luso, kaluguran na anak. King pamamayad para ka rin kasalanan ng yato, ampo para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit ang pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Apya pasakit na at may kamatian na karingda kalatao. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding asablang lilingap ka ring misaluan. Ban makasuyo ka ring masakit kambiyaning belawan at masabal. Ipanalangin mi milaretang miyawan na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkamalan mo lang alangga kapainawan detang mayayago na nabiye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At baan makasawap kami karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka ing patuknangan mo, muna ing pangakalat niliting virus, at ing pangakabos mi kaya karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyaan po magari kambiya mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alangaga. Amen. Lalam ng ningup kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sa pisawil inga aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, at nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at akanwanan na birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Manalangin kamo. O Diyos ay pam. Kaniting kapag masusyan, Eucharistica, pigalob na yung pasibayo kaya kaming sarili mong anak. Bustan mong pasik na nga na kaya kami, in pain, panyulong na, ning kaya kang kayarian. Ibuklat no ring matam, karing mayap adapat. Mayap, dapot makanyan man, tune maulagang bagay kaya king yat. At bustan mong sa panaking makatalastas kinging ke kaming pangataw, meto nga konkretong paralan, ning ke king pakibat king aus mong mitalakad king ke kang kayarian. Iriado ni kamamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing ginuman tabi yak kay kayo. At kaya ka antimore. Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mayari ni may kayo king pamikakalugot. Salamat, King Diyos.
sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if the sadness stay with me, and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, fill your grace inside. Grant me what you desire.